Taas-taas atong ebanghelyo, no? Ganahan mo maminaw og taas ang pagbasa. Dili kayo. So mga igsoon, ang atong unang pagbasa nagtug-an nato ang Ginoo nga grabe giday kayo ang iyang pagpangga nato. Di gid ta niya kalimtan. Gasigi gid siyag plano unsay makaayo nato. Niya unsay atong kasakit, iyag yung himuag solusyon nga mahimong kalipay. Niya na ako noy moingon, gikalimtan na mis Ginoo kay porti na namong pagantos. Niya iya dayong gitubag, malimot ba ang inahan sa iyang masuso nga anak? Kamo niagi mamo pagkainahan, kadaghanan ninyo, malimot mo sa inyong anak nga kanang gatutoy pa ninyo? Magsigi jud kag hunahuna anak. Di ba? Pero matod pa sa Ginoo, pinaagi ni propeta Isaías sa unang pagbasa, mas malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso kaysa Ginoo nga malimot nato. Nindota, no? Kamoron, tanaw ninyo sa inyong kinabuhi, gikalimtan mo sa Ginoo o gipangga sa Ginoo? Nga nganong gatap-tap mo sa inyong naw? Kinsa may gasugo ninyo ana? Ang Ginoo? Nay usahay nga kita mismo ba? Dili mo bati nga gipangga tas Ginoo. Mo nang magpangita tag pagpangga gikan sa atong isig katao. Unya mahiubos dayon ta, mangluod dayon ta kung dili ta panggaon. Na sugod karon ayaw na mo pangitag pagpangga nagikan sa tao. Ngano man gipangga na gud tas Ginoo, hilabwan pa ng pagpangga sa Ginoo. Nya kita maglagot dayon ang asawa basta mangabit ganing bana, masuko dayon ang bana sad, mangabit ganing asawa, halalagot dayon, buwag dayon. Anong inana man ka? Nasay uban, magsigig ampo para siyang isig katao, may ratag makanser ka, may ratag mabangga ka. Kanang gitawag na tubag panunglo ba? Kay ngano man gisakitan kay kunimong bunganga ka. Unya kung mahitabo gyud, mirisi gigabaan gyud, gigabaan. Kanang balipay tag mura sila gabaan. Ang Ginoo nagpangga sad anang imong gitunglo. Wa sad na kalimtis Ginoo kanang imong gitunglo. Kanang imong gisigihan ron og yubit, gisigihan imong salikway, imong gibiay-biay, wa na biay-biayas Ginoo, gipangga sad na niya, samas iyang pagpangga sad nimo og nako. Pulos ta gipangga sa Ginoo. Matod pa sa mga philosophers, great philosophers, nga mga Christian philosophers nga niila nga naay Ginoo, niingon sila, kung ang Ginoo mobiya lang nato 3 ka segundos, 3 ka segundos patay na tang tanan. At di mong to? Sinan gana? Og mobiya lang kuno natong Ginoo 3 ka segundos, kanang mobiya siya ba? Patay tang tanan. Nga naman, kinsay gakupot sa yuta para dili malusno, kinsay gapugong sa kalibutan para dili mo explode. Ang Ginoo, kinsay gapugong o gapalihok sa atong dugo nga di manggawas sa atong lawas, nga magsige ra gyud circulate diri sa atong ugat. Ang Ginoo, kinsay gahatag aning hangin og nagpaginhawa nato. Ang Ginoo, everything that we need in order to live comes from God. Unyag iyan ang pahunongon og 3 seconds, lusno ang kalibutan. Lusno ning kaning tubig mukalit ning so diri in 3 seconds. Nga malusno ang kalibutan kaysa may mabuhi. In 3 seconds nga mubuto ang kalibutan kay wa nay nagkupot ani, wa nay nagpugong. Mura ba kanang bomba, kanang hand grenade, inigbuto ana, nagkinahanglan pa na og 3 seconds.
Wow, inigbuto. Automatic, why 1 second? Unyag mo buto ang kalibutan, kisa may bilin. Pero kita no, kuwang kay tananing maong pamalandong, nga ang nagkupot di ay nato, mao ang Ginoo. Mo na nga, bisan pag ang inahan nga ang inahan sa bata nga masuso, makaako pagbiya ni anang bataa didtos basurahan, makaako pagbiya anang bataa didtos iyang ginikanan, makaako pagbiya anang bataa pultahan sa mga simbahan, pultahan sa mga monasteryo, tungod lang sa kauwaw, tungod sa sakit o kasakit. Ang Ginoo bisag ato pa siyang gipatay, bisag ato pa siyang gisalikway pag-anis kalibutan, wa gid ta niya bayai bisan nalag 3 seconds. Kay kahibaw siya, we need Him. Nagkinahanglan ta niya. Kita lang usahay, malimot ang nagkinahanglan ta Ginoo. Arrogante ra kay tang moingon, I can manage. I can manage. Eh kuno, lingi ako na imong tupad. Pangutan-a ba? Nagkinahanglan ka Ginoo? Ina nagkinahanglan ka Ginoo? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong buhok o parlor? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong kilay? Ha? Nagkinahanglan ka Ginoo para nang imong naong, sa color sa imong naong, sa color sa imong kuko, sa color sa imong panit, o kanang tigtato mo imong gikinahanglan, kanang tigmanicure o pedicure mo imong gikinahanglan? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong balay, o ika maoy nagmanage sa imong balay? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong yuta, o sige kag pangangkon og pangural anang imong yuta? Kuno, imo kunong yuta. Nagkinahanglan kag Ginoo diha sa imong livelihood, o ikaw na lang kay buot-buot unsaon nimo pagpangwarta hangtod sige nakag-engage anang 5-6, sige nakag-engage anang corruption, sige nakag-engage anang mga pamaligya anang mga drugas, pamaligya sa unod ngadto sa isig katao. Kanindot no kung kinahanglan ta ani Ginoo, ang pari nga nagwali karon nagkinahanglan ni Ginoo para makawali? Or moingon ko, ada sikat na kay ko oy, daghan na kay tanaw nako. Layo ra kay mo nako. Ako kada gid nako misa moingon din ko, Ginoo, pawaliha ko. Kay di ko nimo pawalihon, mawa ra gini akong tingog kausa. Wa na gyud. Parihan ni Zacarias, gikuhaas anghels tingog, paggawas dito sa iyang insinsuhan, gasinyas-sinyas na lang. Kanang inyong tingog nga sigihan ninyo gamit pagpangasaba, kuwaola nas Ginoo karong taod-taod, patay gid mo. Ala, sige, gamita pag nagpangasaba. Nga ang pari ra ba kusog sad mga saba, kasaba anday sa Kristan, kusmura lagi naong sa Kristan ganiha dire pagsuod nako. Arang-arang karon smiling na sila, nakabawi, no? Ganiha, pati yung kusmura, kay galago, tingiton siya, ikapay lit, kay muso diha, ikapay magsigig, yaw-yaw na mo. Basta kuhaon ang akong tingog sa Ginoo, no? Wa na, di ba? Or, madakinas lang ko anang hagdanan, niya, maslip disc ko, di na ako kabarog. Wa na. Niya ako ning ipagarbo, ilasa. Kamo, mabangga na rong habal-habal inyong sakyan. Or kamo ba'y mabanggaan sa balhabal nga dagda sa balhabal nga hubog sad or sabog? Wa na mo. Nya maparok na inyong odias gater. Wa na. Mana mo. Nya kan agi inyong no. Na siya. So unsa may buhaton? Sama sa Ginoo kinahanglan tang magbinuotan ngadto sa atong isig katao. Sama sa Ginoo dili sad ta malimot sa panginahanglan sa atong isig katao. Gikono pangutan-an na imong tupad. Practice lang ni ba? Ingna unsay imong gikinahanglan karon kay akong tubagon. Ingna ko no. Ingna siya ba ingna. Sa makaya lang nako ingna unsa may imong gikinahanglan karon
Ya. Ya, moingon din ang imong imong tupad nga katubang akong utang ay lang to paningla. Wa jud ko ikabayad ato. Nindota no. Nya moingon ka, "Oy, sure." Ana, nindota ka no. Pero kita no di kita kamaong mo mangutana bitaw sa ato isig kataon sa imong gikinahanglan. Ang ato ra yung ginahuna ang atong gikinahanglan. Sige lang kita gunahuna sa atong gikinahanglan nga usahay hastang panginahanglan sa atong isig katao ato pang negosyohon. Kana ding way kwarta ipa 5-6 pautangon og 5-6. Ang mga maestra in town na naglisod sa ilang kwarta ilon pag yun ang ATM. Wa yun maikog sa maestra nga 14 taong tudlo ana. Unya ang ATM pag yun kaltasan pag yun maayo. Ay una na bitaw no. Ay noon kamo mga maestra ni ating ron din wa man mo maghimo ana no. Doko. Nadaghang kay mapahimuslano no eh. No na nga ako bitaw maluoy jud ko anang uban nga kanang magsigi bitag yubit siyang isig katao niya mag-text na ko pader nalipay baya ko pader nga na-cancer ang kabit sa akong bana bago pang na-diagnose pader lipay kay ko pader ay nalang jud kog ingna nga dili ko malipay ana niya ako sang tiksan unya og ikaw mo'y makanser malipay ka di na mo text og balik nalipay ka nga tuwa ang cancer sa kabit sa imong bana og ana ibutang nimo. Pariyara sa datong inahan pader kaluy in taon akong anak pader kay duna mangguni siya bana sa una pader kinasal sila gibiyaan pader tuwa gakuyog in taos kabit pader nya ang akong anak ron pader nakakita magbag-ong laki purtigyong buutana pader di man sila makasal kay kinasal mas una nagpuyo na ron silang tulo ka tuig pader purtig taong buutana pader mauna gini ang laki para niya iampo in taong kong anak pader nako i-file mo og declaration of nullity didto sa korte sa atong simbahan arog ma-declared nga null and void na ng kasal niya sa una pwede na sila magminyo sus pagsunod buwan ningadto na kong inahan pader nako isa sus salamat jud kay Ginoo pader nako ngano man siya nabangga ang gisakyan sa katong laki pader namatay pader oy isa sus gitubag is Ginoo ang akong pagampo pader karon pwede na sila magpakasal pader kay patay naman tong iyang banas una us ako nga naminaw niya ba nako uy manang nalipay ka nga namatay ang katong banas imong asawa kay nabangga haron ang imong anak makaminyo na o gibali pa kas Ginoo nga siya mao'y namatay kay nabangga haron makaminyo na tong iyang bana mao sa nang kalipaya imong bation nindog na ta.